keren sih pak. Kinsan mentan rajan election lami kijing ketok nagadyang kamon naman walay bagi ibu pak ulo pai sa Voice of the People Party. Kajing pai kijing pak kala penduk tiak do dem ki pak kiseng san pertai. Ki kala yo ia kijing shani anu pak kila yo man sinsyare ka jela kajing balik kita ya ka Voice of the People Party. Dalam ngiling tentang sawut, ngidang sedang bani, ngihakan pesatu kita kepada naga sorkar kibabat yau lakam juga sorkar kiting ini, kiong yu pai ba, haga jaka bagi nong pai, kublai shibon pai ba, pilai ini kalat pengen sensyar, sansnam ngeladat pan sensyar, kanikas hendriusnam kalayat, oh nyelala bani kumta, hendriem. Pak, buat kerjaan lo yang ke PPP. Kim Crenshaw, ngatrai minit di otak kalau pos ni rumah yang ini kita ngelam juga boleh sebut. Ali berkami tingdur kumni kalau ya mana tips ini? Lawan pos di kerja, kayak gimana ngile, namar ngile ada penong ngedu kesini gimana kau? Ngiseng ya ka Voice of the People Party mdei tang bangin yale election ngin hikai ke chat beliau ngin sneng ngin kentu ngin kenpam ngin peni ngin aimen sin ngin hikai ki kumno bakin nang banjit nomi kmat ngin hikai ki bakin tip kai ka kamram jutong nomi kmat ngin hikai ki bakin tip kai ka hok ka juki ngin pen scam ni kata ka sinshap pai pa bamdei bandi kumno kum masyhur ki pernah hak election party dua Emily. Mentar dan debating beruan meeting yo i beri Emily. Lain lain. Berai meeting. Wanam klep banakan nakani ke dong the time plus say yo walk yang nomba habu tip ke jingle jom kita ki pareng. Dia kau wei kelongi ke waduk bandek ban kernyom ban kejat gitar ke penili ke mensim itu ugeng bandek persa lipat ane ya usah krite ke om doktor ki menai ting jit mapi ya KML KMDC bagian syakri pi pilada siu ini ketulak ke babian mendai bersyakri ai haba mentah pi wak membelah Pema asyuk menteri ya ke pentor keba lani ya ke lingkha namar karta kelanang ya piwa nong bela ana playo nong bela pi kut yu tong nong bela kedor ke biang baton daulawan pipek ni kumnu tiu nong bela tre upen khoi ne me ka pet no ani sipau duna dongwan pipek kata biji dongwan sipau duna Untrenya undang song wow tiu song di rumah suaman. Pek beji sipau siteng umpar senge ka di rumah. Ano tre berat lah nyum ye mo. Sibit teng la bam jasmi pa. Sau biji sau stek ni la song la kre mani phashi. Kador na bhikot pakakam na bhipet ka klemi. Anong belajar tuk merat sisa jangan persengeno sisa jangan kelino labiang ngayakut kadori pi kapiang kakam kami sengeno yaki MLE ngijit sansnem ngijubisar kami tau nombala nedawan sesnong ya penyak man kaser lang kapel lengru benar kini ka bangi ngilek keleng ban pensyangi ngim dan por man keren yeno Namang ikwa upat bakasyo unong basta unong basay unong siya ilang baklasyo. Ano latip plan kani tiya nga panganjit. Pijin na mikmat nday banan siyong niya priyo. Pijin na mikmat nday banan plifit. Pijin bu nday panya such assembly nga jingye. Udi manon rakyat hok kajumpi kibri benyo. Hamik hanya ngidon niya kata ka MLA scheme. Ka MLA scheme kadai ka hok kajum kaway pagoy constituency. Kam dei ka umsep ka jong family, kam dei ka nong mei ka nong pa ka jong, kadei ka hok ka jong constituency. Mentang yo siaja laispa lai pinyo la sansnem.
พี่น้องก็ฮอกบันเต็มกุมโนโตเอ็มเดอุปนกรรมเดตากาเชียจารไลส์ปะไลพิโยลักเชียจารไลส์ปะโยพลโยไลพิโยลักสันสนัมngintip dia kata nasi keli ni ke jingli ke cabalai pikwa meleng kali oh kiwa baik kuat baik awai baik kia baik pas balik kini Chongshit belajar perfection don't make your kiri kita depan baik awai kita rakam start kita rakam nang kita awai kuno sport ya bujuli kuno balik depan baik awai oh masuk syrik kata kayu di pantai kawai soal election. Boleh pai bau ni, boleh. Nama aku pai bau, nama yo kata, nama yo lu, ya ini kata. Kamu dah ini yo. Jalan dari election tak aku rahmat dengan ini. Boleh itu mungkin pada. Tunggu si Paulsen, Paulsen, Light Paulsen, Sun Paulsen, harus mengira-kira kejelas berdutang di hati dalam ini. Dalam election pada waktu nongkran hasilnya, woi bakran lagi gaji nongkran, woi bakran lagi gaji macam sejaga kapur, woi bakran lagi gaji hongga, woi bakran lagi gaji nongkran SSC, woi bakran lagi ini, untakkan terwang nongkran, minta kio samut di nongkran hasilnya. Lapan kit yang samut banyak keren sibun ke hasilnya. Itu lima kita PBI mereka kita bangi susah naik kita mak kita pak orang ain mereka. Dan kalau sibuk juga bangi pak orang mereka nama apa? Kalau ikut tadi kapor sumber apa? Tidak mahu kita kalau kerja kapor ini. Mari om ni kita ngelam. Tadi me song macam. Waktu isu kesong, maknanya ajan kapor ini election me mno. Menu bapang, menu berduna baikot, no. Manu ba pay ketnum man aitin atau khai kok ya ai kamai 40 rumele nama ni hapat pikir ha kani kalai panai kani kapor upai ba umi yang perset nyemong ba pentot tamam le kan hari lai panai yang perset malai dia mentah sifat ba kam hari election berada kalau lu makin likely konstituensi nalor nongkran konstituensi kepisah ke Syirkai oh ke Syirkai kepisah apa pada nongkran 4 dari besar layo jingkai ini pada nongkran mongare penong yayi ke masai balang uang tur wanai klang nei wanai klang yiro bandai tempat demi sesiang leco Nesa sistem biro. Kalau mana job laisin, ada election 60 bisa. Ya pun dia hok, ngomong ini hok macam ni, syariah penunjuk. Ketulok mereka hok berjalan, bukan besar di komiti. Lamdan dari berkam. Ngamterikam kontrak, ngamterikam supply, ngamterikam nunggu, ngajin tanah dari ketulok. Dari kejongan, tapi panah nama. Tidak jauh visi tengah ngamterik. Katakan kau hak kau ni ikut cepat bangun terus. Ibarat tadi kalau lu nak win konstituensi, Saudi ada job di konstituensi. Nongkren, mau keren, mau ai, bakka, not sure. Kita dah di konstituensi. Kisah kepisah apa ai, ni orang jadi pan. Tamah apa ai, orang kulis pun kabut tahu perang. Teknik ini sesuatu. Nak tahu ni job. Ki nongkrai kiwi di parti ki dom dengan persampra ahli konstitusi orang pun kamera kali dengan persampra kapisa kaisya kabur ternyata nama boleh kilas suntu ya kedor jong kabur kilas suntu ya kabur jong kabur kilas suntu banjir di pengenangan batah bagi jong bagi mereka di Saudi konstitusi di bagaimana kesengan baru kerja dari kesengan dari mana Hajat beribaskan bagi dalam kisah kiamali kesorkan kaki yang kisah kiamali padahal sorkan ini berhenti mau apalagi kapor lapan ulakam sisyam banting lupa pamdai suban penerkam estate korpa hakapor election nak tak kajeng to simet
I kemon hangir pakai jing toy simet I pensyai namar ni tip babarok na preng jingi ningai ngiri jing tau ke bakodor ke jomplay ublay ula tau ini ke pertai ula penong ki bangila ben I ini ke pertai ki ding ki se ki long ki wa ki sha ki krem ki kro baro ki marat ki mereng ki dong ki sen ki baher batu tau kerpang ini na don na ni pok modemai baong ngakun tau play ngami hinang tai na khlau dan barang ini begini ki jing tau ki jomplay te kum ki jing tau ki jomplay ni tep ni long ki ba korlo ublay lo bu ini ke kerdang ka ba halapo kendia ki ublay bat ula ai ka bor ini begin sinsha ya ka perthai bat uda buru ya kata ka linti kono ban sinsha ya upar bre na kata kadau ngasih le pangapen ka mau lagi jinglang sya pangan sop naga bible naga kot ba wa naga ni ka miet ka bamata le chili shey bisa pi jo pi puli kitab Deuteronomy kala nang ba khanre ur khot ba khat nai ar po hang tu pin I blay maha mi ginong sin sha ji ko Israel wong me lingbo Moses wong me wat pen kan riang ge ji bisa apa me shop naga khat ban bisa lawan ko ruspa u ba dum u ba tolat u ba krain u ba star u ba junaji star mem nei ban pen kan riang ge ji bisa me nei ban ge ji bisa ko pe wong mewat nyau syariat kemat lawan diberi ke bakum kita mendai ben nyau syariat kemat mewat bangsa nabaga bangsa kapen malah no ega kemat di besar maka pen lador ega tinjing hok tang ya hok baik hok mensyek kita kali kan nomrim ko beli kwa ega sinsha ka karat hapre ukon benriu nri minta ka dan ko bakum kita ka sinsha ka karat kadang le jingi syariat kemat lalu pikir syariat ngayaran epi dapet kerjaan ngabret epi kamu kau kata kadang hakaleng-kaleng susi bentip bagi dan ni kilongi ki pemkersian siapun perahu wah kan ini risin siapa itu kata ngaman mana ini berapa pendori pada abun kersian be ya ke BPP ni pensyai ke nomen menteri bangai ngaku akan syukur BPP tapi dia ngapa video bajikan ke besok ngapa dia ngapa video dong sedong mau ngani ini dalam nak kapriang, kalau ini jika masuk nak kapriang, kalau tu, dia beri kopiang, mo. Tiga juga ni iwan dan teruangi lagi keleng-keleng dan pensyai kan nomim. Kali kan nomim beli ke mengingi kuat. Kasong kerja beri kopiang dengan penang. Tapi ledap ban pendep jaga kamram, ban ya tu jaga cat beliau, ban perta, ban yalap, ban ya wel jaga cat beliau. Bahkan ni kadai tangga ni kaliti kepala ban penyo hangi ya kalau mereka bersyan. Ngitip biang-biang bangimla ban imsa hagai ka perthai laring imslam chip ban rada dia habiang haga khet bisa u khasi bonong kristan ngai bu habiang ka akhir kasni la unle shaka nurok kaksong ne unle ban shong ban pamduai ban pamkuai adwa ule undang wiru bala bangai kata ngawi yang ini dan hapan sya bisa ni barok pesong ni ina bisa ni slutu bangin hapan I yang ni ka perthai ni tangoi ka ni angnot kano lalu kalau teman ke joblay, kalau ke jingtuai ke jingi, mungkin orang juga voice of the people party. Kalau ke jingtuai ke jinga simet, baswa bagan kaprit lo ini ki kemat jinga, ngakwa bani I baga jat beri kalau ke bayat teli, baga bakran. Ngakwa bani I baga ri kalau